Pozdrav ljudi, ovo je challenge, a ne ono. Današnji zadatak, današnji challenge, nabrati višnje. Oni su višnje, ove kukuruz, ali mi smo na do višanja. I dok lutam po voćnjaku, tražeći najbolje drvo višenja koje ću obrati, osjećam se kao Jovan Memedović u nekoj zabiti u Rusiji ili čemu god gde tamo već smuca. Da. Obrati višnje, a višnja je na sve strane. Dok sam ja višnje brao, vreme se promenilo, počela je kiša da pada, ali evo sad je opet granulo sunce. Međutim, kanta je već puno višenja, tako da ja mislim da je za danas dosta. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, pišite, komentarišite, postavljajte pitanja. Do nekog narednog viđenja, pozdrav!